amahoro y'Imana kuri wowe ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru za buri munsi unyuze kuri channel zacu zombarezo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagushikaza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu mbere bagirwa n'amakuru n'ibigano twitegurira umunsi ku wundi. Sharinga ibigano byacu nimba bikunze bigere kuri hashoboka ndetse wakanda like ndetse kwandusangiza igitekerezo cyawe hasi muri section ya comment. Nyemera twekeze ahitwa Beni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iminsi irenga ine nyuma yuko bicwaga n'inyeshyamba za ADF, imibiri y'abaturage bishwe na ADF naru yabonetse ndetse inashyingurwa hitwa Indoma. Iyi ni nkuru kwibandaho muri gahunda y'amakuru bana natwe guhera ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma y'inkuru irangiye. Ndakwereka uburyo ki abarwanyi ba ADF naru bakomeje kwivugana ubuzima bw'abaturage b'abakongomani batuye mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni mu gihe ingabo za Uganda zifatanije n'igisirikare cya Kongo aricyo FARDC batangiye ibitero simusiga kuri abarwanyi ba ADF naru ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo muri bice bya Ituri no mu bindi bice bitandukanye babarizwamo. Ikaze nyemera twekeze ahitwa Beni iminsi irenga ine nyuma yuko bicwaga n'inyeshyamba za ADF naru abaturage batuye Beni imirambo yabo cyangwa se imibiri yabo yabonetse inashyingurwa mu cyubahiro kuri wa gatanu tariki 28 Kamena mu gace kitwa Ndoma kari mu birometero 12 uvuye yitwa Halungupa mu gace ka Luenzori muri teritwari ya Beni hashyinguwe imibiri y'abantu bagiye ku 16 bishwe n'inyeshyamba za ADF hashize imyaka irenga ine. Umukuru w'umudugudu wa Ndoma yitwa Andela Kalambogo yemeje ko abantu abaturage basanzwe bashimutswe n'inyeshyamba za ADF mu duce dutandukanye cyane cyane mu turere twa Ruwenzori, Bashu na twa Watalinga. Umuryango utabara imbabare kuri waruje ukora muri ako gace niwo kusanije iyo mibiri y'aba bantu bishwe unayishyingura mu cyubahiro. Watangaje ko hashyinguwe imibiri y'abantu 16 harimo iy'abagore n'abana. Iyo gahunda ije isanga indi yabaye mu mezi make ashize aho hashyinguwe abantu 94 bigatuma umubare w'abashyinguwe muri ako gace ugera ku bantu basaga ijana. Abo n'abaturage basanzwe bashimuswe n'inyeshyamba za ADF bishwe bakajugunywa muri kariya gace. Bashimutu uduce twinshi twa Ruwenzori ahitwa Bashu ahitwa Watalinga. Kuba ruje ivuga ko ubu bamaze gushyingura imibiri y'abantu 16 harimo n'iy'abana. Mu mezi make ashize bari bashyinguwe n'abandi bagera kuri 94 uko byatangajwe na n'uwitwa Ruje muri gace ka Ndoma. Nubwo ari igikorwa giteye agahinda abaturage bo muri Ndoma batangaza ko bafite ikizere cy'uko umutekano uri kugenda uzahuka bitewe n'ibikorwa bitandukanye by'ingabo za FARDC n'iz'Ubugande UPDF zahurije hamwe imbaraga mu rugamba rwo guhashya ADF. Abahanga bagenzuye aho imibiri yabonetse bemeje ko iyo mibiri yamaze imyaka igera kuri 4 aho mu mirima yahari ibirindiro bya ADF. Ibyo bigaragaza ko abo bantu bishwe bajyanywe mu bihuru nabo barwanyi maze bakicirwa muri ibyo bice. Ibyo byibutsa ko kuva mu mwaka wa 2020 akarere ka Rwenzori kahoranye ubwicanyi bukorwa n'inyeshyamba za ADF. Ibice nka Lose Ndoma na Halungupa byakomeje kugabwaho ibitero byibasira abaturage b'inzira karengane. Nubwo amahoro yatinze bavuga ko hari ikizere ko ibyo bikorwa byo guhashya bicanye bigiye gutanga umusaruro. N'amagambo y'umuturage wahitwa Ndoma uri mu bitabiriye igano gushyingura imibiri yatangarije iki kinyamakuru dukesha iyi nkuru cyitwa actualité.cd cyandikirwa mu gihugu cya Kongo. Tukiri mu makuru ajyanye n'abarwanyi ba ADF bahungabanya umutekano hano mu burasirazuba bwa Kongo. Bivuga ko abantu bagera kuri 40 bashimuswe n'inyeshyamba za ADF ahitwa Mambasa. Imiryango ya civil society cyangwa se societe civile yo mu gace ka Mambasa yasabye ingabo za leta ya Kongo gutangira guhiga inyeshyamba za ADF mu rwego rwo kubohora abaturage bagera kuri 40 bashimuswe kwa gatanu ushize mu mudugudu witwa Elak uri mu metero 200 uvuye mu mujyi wa Bunia ugana mu majyepfo ashyira uburengerazuba. Iyi miryango ivuga ko inyeshyamba za ADF zimaze igihe kinini zishinga ibirindiro mu bice by'ubuyobozi gakondo bwa Babila, Bakwanza na Babombi aho zikoresha abaturage kugira ngo babashe kujya mu mirima yabo cyangwa se banyure mu ishyamba. Bavuga ko izi nyeshyamba zitembera muri ako gace nta nkomyi ndetse abahinzi bajya mu mirima bahora bazibona umunsi ku wundi. Ku gatatu ushize habaye imirwano hagati y'inyeshyamba za ADF n'abarwanyi ba Mayimayi mu gace ka Elak hafi ya Biakato. Iyo mirwano yasize abamilisi babiri bishwe, abandi baturage bajya kuri 40 barashimutwa ariko kugeza ubu ntiharamenyekana aho abaturage bajyanywe cyangwa se ibyo bakorewe.
Marie Noel Anotan umuyobozi wa societe civile ahitwa Mombasa yanenze bikomeye uburangare bw'ingabo za FARDC n'iza UPDF zishinzwe ibikorwa byo guhiga ADF. Yagize ati twagiye dutanga amakuru menshi ku cyugarije aka gace ariko nta gikorwa kigaragara kirakorwa. ADF birirwa bidegembya muri aka gace ndetse baniba amatungo y'abaturage ariko nta kizingabo zirakora. Nubwo ibirego bikomeje kwiyongera, umuyobozi w'akarere ka Mombasa yatangaje ko hari ibikorwa bya gisirikare biri gukorwa mu rwego rwo kubohoza abo baturage bashimuswe nubwo umubare wabo utaramenyekana neza ku rwego rwa leta. Iyi nkuru igaragaza ko ikibazo cya ADF gikomeje kwambuka intara zinyuranye kigatera umutekano muke mu baturage b'inzirakarengane, ndetse hakomeje kwibazwa ku bushake n'ubushobozi bw'ingabo zihuriyeho za FARDC na UPDF mu guhashya izi nyeshyamba. Uyu ni musozo wacu w'iyi nkuru, reka ngushimire cyane ubana natwe muri gahunda yacu y'amakuru buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombarizo AM TV Show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.